ohloniphayo uvuka lapha kwamfana engashadile nalona futhi naye lo obuye eshaveni naye uvuka kwamfana kungashadwanga awukwenza njani wemakholwa Phumani lento ayifuni bugagu lento ifuna ukuthi phuma bazalwane lento ayifuni ubugagu bokuhlabelela kahle lento ayifuni ubugagu bokushumayela kahle phela khona abantu ababeka ngathi bebembona uJehova izolo kanti uhlangane naye edakiwe engakwazi nakuhamba kodwa ngakusasa esontweni hawu nangu yena neBhayibheli ethi usho kanje uJehova haleluya nalabo uNkulunkulu uyadila nabo siyayibona lento yabaprofeti impumpulu siyayibona lento yabaprofeti impumpulu siyayibona njalo lento yabaprofeti impumpulu abayibeke bona abakhuluma ukuthandwa yibona ebesebethi usho kanje uJehova siyayibona sithi hey sithi hey ngoba unemali nje kwakhe isonto usumprofeti siyayikhuza leyo nto siyayikhuza lento yokuyibeka siyayikhuza lento efuna ukukhuluma into efuna wena ebese uba nesibindi esibi sokuqambela uNkulunkulu uthi usho kanje uJehova abaprofeti balesi sikhathi bangolile baqamba amanga bakhuluma izinto ezifunwa yibo khona bezothandwa bakhuluma izinto ezifunwa yibo khona bezonikelelwa imali eziningi siyayikhuza leyo nto siyayikhuza ungazi ukuthi kusho mina othi ngikutshele Jeremiah 14 verse 15 uNkulunkulu siza mina Jeremiah 14 verse 15 asifunde asiqale ku14 wayesethu uJehova kimi abaprofeti baprofeta amanga egameni lami kade yaqala lento yabaprofeti abaprofeta amanga egameni likaNkulunkulu namhlanje emthandazweni kwaNqolothi ngizovula amehlo abantu balesi sikhathi ukuthi kunabaprofeti bamanga abaprofeti abethi bathunywe uNkulunkulu wayesethu uJehova kimi abaprofeti baprofeta amanga egameni lami angibathumanga angibayalanga angikhulumanga kubo baprofeta imibono yamanga nokubhula nokuyise nokuyinkohliso yenhliziyo yabo ngalokho usho kanje uJehova ngabaprofeti abaprofeta ngegama lami ngingabathumanga bathi akuyibakho inkemba baphikisa lokho kusho Jeremiah uthi uJeremiah manihlala nizofa ngenkemba bese kuvuka abamanga abaprofeti bamanga bona bayitwiste nikhona nibazalwa hayi anikho entabeni ngithi mina kunabaprofeti abayitwistayo lento mina ngithi kunabaprofeti bamanga nekufuneka uhluze bayayitwista nje bavule bayitwiste nje ngoba nemessage abanayo Jesu uNkulunkulu imessage abanayo balindele ukubona uMamthobile entabeni bese bathi namthe uNkulunkulu ngiyentabeni hayi bazalwane uMamthobile abiza abantu athi siyokhuleka webantu entabeni yakwaNqolothi yena azotwista athi akashonga uthe entabeni yakwaNqolothi kodwa uthe entabeni yakwaNgqoza hayi bazalwane uthi uNkulunkulu bakhona baprofeta ngegama lami ngingabathumanga bathi akubikho inkemba akubabikho ndlala kulelizwe hlalani nina athi uJeremiah uthi Jehova
Phumani bathi bona uthi uJehova hlala. Hayi bazalwane, nikhona yini? Hayibo, awusimi ngazwi linye namhlanje sizo